ni muthenya wa mwisho wa mweri wa mbere wa mwaka uyu wa 2025 na ni muthenya wa mwanya tondu ni kuga tutigitie mieri ingi 11 mwaka uyu korwo githira na gikorwo wari na maundu atanyite gukorwo gika mwaka uyu no nginya ukorwo no wajitie gutashukia makinya macio na tukirora na thutha uria kiumia giki gikoretwo gikihuana tukorwo tukihutiriria maundu mamwe muruna wako gwitwo Gishimo Joseph akorwo akihutiriria no maingi maria makoretwo makihanika mwena uyu kana kiumia giki ni maundu ma uteti na tukienjereria kindu gigwitwo mung'ethaniro ni ukoretwo makinyitana na magakorwo makiuga ati mena muoroto umwe wa gukorwo makigata President William Ruto kuma wathani-ini guka ni mwaka wa 2000 kana githurano kia mwaka wa 2027 kamundu gwitwo Gachagua are munini wa president no ahagurwo agikorwo eherete thirikari-ini no tutirakoretwo tuonete aingirite mwena wa mung'ethaniro na kuingira gwake kwanjirie mwena wa Gicugu nituonire agicemania na mutongoria wa kiama kia na Kenya Martha Karua na ni mathire nginya makimutwarira ngoima na gwikorwo na athuri mahoyaga na gukigia na andu maraina na maundu maingi makihanika no thiko nini thutha ucio nituonire Gachagua mathie manyitana na atongoria angi a mung'ethaniro nio Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa nagi reke tukorwo tukigwa maundu mamwe maria makorirwo makiuga hindi iria macemaniria. Let us work together. Let us look for the Gen Zs, those young people I've shown you here, in your constituencies, in your counties. Those are the game changers. Those are the people who are going to decide the next election. Muatafute, let's mobilize them. Let us register them as voters. Let us push for the ID. Alienda kwenu siku 6. Kwetu, he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, you are very impressed. Anataja barabara, Wakikuyu wanasema Sasa anakuja kwenu, Musangarere. Mumalamu. That is the same script. Gachagua agitariria uria President William Ruto ahuraga campaign gitaro-ini gia gatagati na kauga aikari ingi a gitaro gia gatagati ni mamakagio ni uria amenyaga nginya matura na farafara na tafarira iria okaga kuruguria na ingi makimurumirira no augite ndegwitikira President William Ruto gukorwo gicoka gitaro-ini gia gatagati na kauga ati uge uria ari naguo thiini wa gitaro gia gatagati President William Ruto ndari naguo kahinda-ini gaka no uririkane ni kuri andu marakorirwo maingira thirikari-ini no umwe wao ni mundu ugwitwo Kabogo. President William Ruto ni amurire andu atatu kuma gitaro-ini gia gatagati makorwo makiingira ndundu-ini yake ya minister umwe kuma kuria Naikuru ungi kuma kuria Nyeri no uyu kuma guku Kiambu na William Kabogo uria ni minister wa wonjoria wa nenda-ini na ukinyaniria augite ati niwe arora araigwa ena uritu na hinya wa gukorwo agiteithia President William Ruto gucoka gitaro-ini gia gatagati na kauga ni gukorwo akiungania gitaro gia gatagati na gukihoreria na gucokia mwena-ini wa President William Ruto na ni ugite ati aheo ndumiriri ni President William Ruto ni gukorwo akimikinya gitaro-ini gia gatagati na miheane na yamukirwo na arauga uguo niki tondu ni tukoretwo tukiona thiini wa gitaro gia gatagati kuma ndumiriri cia thiguku cia thiguku na ginya ndumiriri cia mathiko cia president ciageria guthomwo guku gitaro-ini gia gatagati andu marauga matiracienda na makauga ni maiganite no Kabogo augite we ena uhoti wa gutura president central na ena uhoti wa gukinya ndumiriri ya president reke tuigue murugamo wa Kabogo. Hiyo kelele iko mlima itakuja kwisha. Wewe ukue jikoni mahali kunapikwa alafu ukishafurushwa umetoka nje ya jikoni unaanza kusema unajua bwana alikuwa anapika sumu ananipatia niwapatie. And those who are saying mlima iko shida, mlima haina shida. Mimi nitaenda mlimani baadaye na nitatumana salamu. Kabogo arauga kirema gutire na thina na maundu mothe marathie na mbere no maundu ma gukorwo makihetuka ni gatukarahetuka na haria atigeire nake munini wa president Kithure Kindiki akiorera na ni amerereirie muno uria wari munini wa president Rigathi Gachagua na kamenereria miario yake ya kuga ati President William Ruto egukorwo muthamaki ugwathana itena rimwe tu na akauga ati Kindiki akauga ati agerie
muno mundu gwitwo Gachagua ageria muno kugeria kuhe President William Ruto gitio tondu hindi yoteti yakinya ni magakorwo makimuonia ngangambute tena omothe munini wa president ni uma kuria Nyeri gukorwo akana kuoneka agitwara bara ino ya kiuteti kuri Rigathi wa Gachagua na kurerikana ni njira marathondeka ya gutigirira ati President William Ruto ni akinya athathauri a uteti makauga kungithio o uguo kurathie kwa gukorwo gitaru gia gatagati ni gikuhorera no angi makauga gutire undu ungiuka gitaru gia gatagati gicoke thirikari ni ya President William Ruto. Reke tuigue mierio ya Kithure Kindiki munini wa president. There was somebody in this office. Today he's not here. Now he's giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president. As if that is an achievement. William Ruto's objective is not to serve for 2 terms. It is to use the time that God will give him in office to bring transformative programs. Usitutishe ati rais a one-term president. And pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Kithure Kindiki akauga ndaretigira gukorwo ati no makorwo magiathana itena rimwe no akauga kahinda-ini gaka ni kahinda ka wira na gikorwo mungethaniro muoroto wao no kuingata president akauga matire na muoroto mwega na nimago ni gukorwo magietha undu ungi mangira a Kenya nake uria wari president wa kana wa bururi wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta ni akoretwo agitara thirikari na kuga thirikari na Kenya matiago ni gukorwo magiteta makiuga uteithio uria raumaga bururi wa America ni wakorwo keherio gukorwo tugikatia augite ni kahinda mabururi ma Africa Kenya umwe wamo makorwo na mitaratara ya gutigirira ati ni mahota kwihanda na kwirugamia na kurugamirira mitaratara yao. Reke tuigue mierio ya President Uhuru Kenyatta. I saw some people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to Uhuru Muigai wa Kenyatta akauga ni kahinda thirikari cia Afrika na nginya thirikari ya Kenya ikorwo igika maundu maria a Kenya marenda kana ikinyanirie mitaratara ya uthii wa na mbere na guteithia Kenya tondu niyo ikoragwo ikiungania tax kana ikoragwo ikiungania igoti ria a Kenya na tukiuma thiini wa bururi wa Kenya tuthie haha ti handu haraihu muno ni DRC bururi wa Congo riganitie na Uganda na Uganda ukarigania na Kenya na nigukoretwo na bara iratongorio ni gikundi gitagwo M23 makigethanira na thirikari na President William Ruto ni akoretwo akigeria kurehe bururi wa Congo ukorwo gitiga bara na andu makorwo makihorera na nirega kuga ona nieranirie na president wa Korea France akigeria kumuria mamenye uria mangika ta mabũrũri kana mabũrũri mangi mananja uria mangiteithia gutigirira ati Congo ni yatiga bara uririkane Congo riria kwagia bara Kenya ni ihutagio tondu ni bũrũri umwe wa mabũrũri maria indo cia Kenya ciumaga igathie na ni koragwo igiteithiriria bũrũri wa Kenya kugia na mbeca tondu ni makoragwo makionjoria kuria Congo. President William Ruto ni arakorirwo akiruta ndumiriri ta muikariri giti wa ngwataniro ya mabũrũri ma gitaru giki kia Afrika ya irathiro. Reke tuigue mierio ya President William Ruto. This is a situation that has festered for 30-40 years. We've had a UN peacekeeping mission there for the last 20 years. We've had forces from the East African community in and out. We've had forces from SADC in and maybe out. So there is a complicated. President agatariria ati ni gukoretwo na mabũrũri marathie kuria
kwa bũrũri wa Kongo kugeria kurehe thayo. No uririkane kwina ngucanio gatagati ga bũrũri wa Kongo na bũrũri wa Rwanda, makiuga ati Rwanda niyo ikoretwo igiteithia ahũrani a M23. No president wa Rwanda ni aregete. Na tukirora thimo ya kiumia giki irauga ati Wainagani eroragira na warugaga ni atofokaga. Ni gutariria iragitariria kauga ati wahota kuona mundu handu umuthi tiho ukamukora rucio, wahota gukorwo iguru akamukora rucio ethi, kana mundu withi umuthi tikuga ni ho atoire ahota gukorwo he hindi ari iguru. Iyo ni thimo ya kiumia giki gutigera hau ukorwo ukimirora. Na tugithie kuria nenda-ini turore maundu mamwe maria mutwirite turamuritie kuria rurenda rwa Inoro TV, Facebook, kana ni mureciria muroto wa William Kafo gukorwo akirehe President William Ruto no kuhoteke. Na andu aingi marauga hena mundu retwo Sweet Saint akauga ati thina wa gukorwo mundu gituro-ini ta kiu ndakoragwo akimenya wega uria ground irauga. Mundu retwo Saira Weston akauga Kafogo arahenia muhenania. Na he mundu ungi urauga ati Ruth Kimani akauga Kafogo ndangihota gukorwo agikogwo. Na hena mundu ungi uretwo Shiko Lucas akauga ati kwedia President Ruto Central nitakwedia ngurwe kuria Saudi Arabia. No andu amwe aria matwandikiire kuria nange magatwira Isaac Gige, mundu gwitwo Githaiga na mundu gwitwo Jaribeba magatwira ni maratwirorera kuria ceceni-ini ya Inoro TV. Otoria Gicimo Joseph egutaririe no nginya tungiathoma ndumiriri cia eri atatu nigetha tuigue uria marauga. Ni ndauma haha gutiga moko-ini mega ma Simon Kibe, na thutha wa Simon Kibe mugithi ukorwo ukirehwo ni Joy wa Macharia. Ni njitagwo Martin Munene mutauri na njira cia kwetagwo Lizo Ngare, na ngakuririkania ati mundu wa bata, mundu wa goro, mundu muthaka akoragwo ahuana tawe. Ugie na utuku mwega.